U ovom videu odgovorit ću konačno na pitanja koje su mi mnogi postavili šta se desilo sa Glorfindelom nakon što je pao zajedno sa Balrogom sa ove stenčuge, kada je i Gondolin pao, odnosno kako se reinkarnirao u trećem dobu, odnosno kada se reinkarnirao, pa se pojavio u trećem dobu u Gospodaru prstenova. I u tome će mi pomoći esej koji je Tolkien ostavio negde kasne 72. godine, odnosno dva eseja koje se baš tiču pitanja Glorfindelovog i Cirdanovog i plavih čarobnjaka, odnosno šta se zapravo sa njima dešavalo, pošto su oni jedna od onih likova koje nije baš najveštije uklopio u ostatak narativa, tako da postoje te neke stvari koje je naknadno uklapao i opet ne toliko vešto i neke ostavlja potpuno nedorečeni. Idemo sada na objašnjenje šta se zapravo desilo sa Glorfindelom i to kroz esej koji je objavljen u 12. delu istorije Srednje zemlje i zove se The Last Writings. Glorfindel je nažalost još jedan od onih likova koji dele sličnu sudbinu kao što je recimo i Vilin kralj od Mirkwooda, koji se u Hobbitu, dakle, uopšte ne pominje da je Thranduil, već tek u Gospodaru prstenova u Elrondovom, poglavlju Elrondovo veće, kada se pominje da je tamo Legolas njegov sin i pominje se u dodatku kasnije. Dakle, to je jedan od onih likova sa kojima Tolkien nije baš najveštije izveo podlogu, zapravo šta je sa njima hteo, tako da je u mnogim stvarima ostao nedorečen. Što se samog Glorfindela tiče, vrlo je na netu oskudno bilo kakvih iole normalnih ilustracija naći, jer ga ili prikazuju kao Karleušu ili ga prikazuju kao anime lik, što je meni jezivo, jedno i drugo mi je jezivo. Tako da ovo je jedna od najboljih ilustracija koje sam pronašao, gde se lepo vidi gondolinski šlem koji imaju on i Ectelion, ovo su njih dvojica prikazani, Ectelion od vrela i Glorfindel od zlatnog cveta, dakle Ectelion crni i Glorfindel plav. I vidi se šlem sa šiljkom kojim je Ectelion probio gospodara Barloga pre nego što ga je bacio u vrelo koje je presušilo. A prvo pominjanje Glorfindela jeste zapravo u padu Gondolina i to u onoj produženoj verziji koja je zapravo prva verzija objavljena u drugom delu istorije Srednje zemlje i kasnije u onom izdvojenom izdanju Pad Gondolina koji će uskoro biti i kod nas na tržištu na srpskom. I evo kako bukvalno prvi opis kaže, u trenutku kada su postrojavane garde onih 12 kuća, kaže se: tamo postrojeni behu iz kuće zlatnog cveta, koji ozareno sunce imahu na štitu. A njihov vožd Glorfindel odeven bi u odeždu zlatom izatkanu, da nalik beše livadi u proleće žutim cvećem posutoj. A ruke mu behu u damasku od žežena zlata. I ovde dolazimo sad do ovog eseja koji je zapravo ključ ovog videa, u kome leži zapravo odgovori na mnogobrojna pitanja koje meni ljudi postavljaju, a to je šta se zapravo desilo sa Glorfindelom, odnosno kada se on vratio na Srednju zemlju i kako se on vratio. I tu naravno nije jednostavan odgovor i vrlo je sve opet Tolkien zamrsio i upleo, i sad ću ja da pokušam u ovom videu da koliko god mogu razmrsim, ali pošto nemam drugog izbora da nekim ilustracijama to prikažem, morat ću ovako iz ovog skeniranog teksta da prođem zapravo delove koji se tiču ovog odgovora na ovo pitanje kroz debatu zapravo koju ću da iznesem tumačeći ovaj esej. Ovo je poslednje poglavlje ovog 12. dela istorije Srednje zemlje, narodi Srednje zemlje, koji se uglavnom bazira na elementima koji su smešteni kasnije u dodatku iz Gospodara prstenova. Dakle, svi ti razvoj
tog teksta, odnosno rukopisa koji se kasnije našao u tim dodacima je prošao kroz mnogobrojne faze. Ovo je jedna od poslednjih faza koja nije ušla ni u jedan rukopis, jer, kako kaže Kristofer u ovom uvodu samog tog poglavlja, ovo su zbirke rukopisa vrlo kasno nastalih, zajedno pohranjenih i skoro istovetnih, a ispisani su na praznim stranama izveštaja izdavača Alena Janvina. To je bio izdavač Tolkienov, njegovih dela, što će kasnije postati HarperCollins. Većina ovih rukopisa je datirana na 19. januar 1970. ali na jednom od njih je naznačeno da ga je razvio iz odgovora jednom od sagovornika iz 9. decembra 1972. godine, a drugi je iz 20. novembra 1972. godine. Odaje ih očigledna zbrkanost, jer je i sam u jednom trenutku rekao pamćenje me više ne služi dobro, ali njihov je sadržaj od velikog značaja i treba ga sačuvati. Sad, ono što izlačim pre nego što krenem na dalju analizu jeste da kaže u jednom od pasusa u ovom uvodu dalje, to ime je zapravo, misli se na Glorfindelovo, izvedeno iz najranijih mitoloških rukopisa Pada Gondolina, nastalim između 1916. i 1917. godine. To je ono što sam rekao da je to prvi onaj extended, prvi obimni rukopis o Padu Gondolina, zapravo prva priča koju je ikada napisao u rovu, u kojima je vilenjački jezik, onaj koji će postati poznati kao sindarinski, bio još u nerazvijenom i neorganizovanom obliku, a njegov odnos sa visokim vilenjaštvom, takođe nerazvijenim, je još uvek bio nasumičan. Trebalo je da znači zlatokosi, ili one čije su vlasi zlatne, i dodeljeno junaku Gnomu, odnosno Noldoru, voždu Gondolinskom, koji je u klancu Kristorn, odnosno Orlovskom klancu, se borio sa Balrogom, kasnije preinačio to u demon, i koga je ubio po cenu sopstvenog života. To je ono što zapravo i znamo iz priče o Padu Gondolina, bilo ove extended, bilo one koja postoji u Silmarillionu, gde se zapravo u par rečenica iskreće pažnja na taj boj Glorfindelov sa Balrogom. Moguće je, mada ne zasigurno, da pretpostavimo da je Glorfindel bio princ sindarinskog porekla koji se pridružio Turgonovoj vojsci. Ali to je totalno u suprotnosti sa onim što je o Glorfindelu rečeno u Gospodaru prstenova, gde se kaže gospodar Eldara sa onu stranu mora, koji obitava u blagoslovenom kraljevstvu, a Sindari nikad nisu napustili srednju zemlju. Dakle, to je ono što sam kazao. Glorfindel je, nažalost, jedan od onih likova kojima Tolkien nije baš do kraja razradio sudbinu, kao što ni Kirdanu, ni plavim čarobnjacima koji su smešteni u isto ovo poglavlje. Dakle, u ovom odeljku priča kasnije o Kirdanu i o njima, i između ostalog i Tom Bombadil koji je nesrećno ubačen u Gospodara bez razrade, odnosno bez nekog, da kažemo, dubljeg smisla, jer je sam Tolkien kazao da zapravo ne mora sve da bude objašnjeno i da postoje neke stvari koje treba da ostanu nedorečene, jer eto, nije im bilo suđeno da se razviju dalje. Kao što znamo kako priča odmiče u Padu Gondolina, kada je Morgoth, zahvaljujući Meglinovoj izdaji, prodrao grad i srušio, popalio čitav grad uz pomoć svojih zmajeva. Ovde imamo na levoj strani prikaz Idril i Tuora, koji gledaju, dakle, u taj grad koji je srušen i gledaju u Turgonovu kulu koja pada, i Idril zajedno sa Tuorom i Glorfindelom prolaze, dakle, vode ove izgnanike koji su preživali žene i decu kroz ovaj skriveni prolaz koji je ona dala da se unazad nekoliko godina prokopa, a koji vodi kroz Kružno gorje do toka Siriona. I dok su tako išli tom uskom klisurom kroz ovo Kružno gorje, na ovom mestu gde je Kirit Toranat, odnosno gde je taj orlovski klanac,
jedan od Balroga je naišao i Glorfindel se sukobio sa njim. Evo ga to u prikazama Johna Hoa. Inače, John Ho je jedini ilustrator koji Balroga prikazuje sa krilima, dok su recimo Ted Naismith i Alan Lee decidno i čak i u onim svojim sketchbookovima, odnosno onim knjižicama sa nacrtima i sa njihovim ilustracijama se izjašnjavaju da zapravo ne žele da slikaju, da prikazuju Balroga sa krilima, zato što to Tolkien nije nikad decidno izjavio da oni imaju krila, već da se u onom trenutku kada se Balrog pojavio pred Gandalfa, da je u onom oblaku izgledalo kao da ima krila, znači naslućuje se da ima krila, može biti, ne mora da znači. Oni su se sukobili na toj uzanoj steni, na očigled ovih izgnanika koji su, dakle, mogli, jer su stajali na tom platovu zaravnjenom, gde je bilo potpuno dostupno gledalištu, zapravo oni su videli kao da su i sami učestvovali u tom boju između njih dvojice i u jednom trenutku se Balrog popao na još višu stenu, a Glorfindel ga pratio i evo ga taj deo iz ove produžene verzije Pada Gondolina gde kaže žustrina, odnosno vatrenost Glorfindelova potiskivala je tog Balroga sa vrha na vrh stene, a oklop ga njegov štitio od udara biča i kandži. Tad zada mu strašan udarac preko gvozdenog kalpaka i potom stvorenju u ramenu otkinu ruku što bič vatre nije držala. Onda skoči Balrog bolom sažežan i strah ga ispuni pred Glorfindelom, koji ubadaše mačem hitro kao što guja jezikom palaca. Za rame ga prihvati i porvaše se, njišući se opasno na samom vrhu litice. Tad Glorfindel levom rukom bodež potraži i zari ga tako da probi trbuh Balrogu u visini očiju svojih, jer taj je demon bio 2 puta od njega viši. I vrisnu on i pade ničice sa stene, a u tom padu dočepa se Glorfindelovih zlatastih vitica kose što viriše pod kalpakom njegovim, te se obojica u ambis survaše. Dakle, to je, nažalost, nesrećna sudbina kako Glorfindela, tako i njegovog sadruga Ekteliona, ali Torondor podiže Glorfindelovo telo i sahrani ga u kamenoj humci pored prolaza i tamo niknu malo žuto cveće što se kao žute zvezde rasvetava tamo među tim golim kamenom. A ovi što su otišli, dakle izgnanici su kasnije, kada su se odmorili posle tog mučnog puta, kada su izašli na sigurno, neki od njih su, većina je zapravo otišla u zemlju vrba i u godinama što će doći, kad god je vreme ranog proleća i žutim se cvećem pospe livada, oni su festival održavali u Glorfindelovu čast. Sad, dalje se vraćamo opet na ovaj problematični, odnosno rasvetljavajući tekst u ovom 12. delu istorije Srednje zemlje, da kaže više od 30 godina posle potegao je pitanje da li su Glorfindel iz Gondolina i Glorfindel iz Rivendela zaista jedan te isti lik. I to je obrazložio u 2 diskusijama skupa sa jednim kratkim nepotpunim rukopisom koji je u tesnoj vezi sa njima. Ja ću ih označiti kao Glorfindel 1 i Glorfindel 2. Ovo su Kristoferove reči, ja sam ih označio kao esej Glorfindel 1 i esej Glorfindel 2 da bismo se lakše snašli. Šta kaže sad ovako kada krenemo da odmotavamo prvi esej, koji je mnogo kraći nego ovaj drugi. Kaže, možemo s razlogom pretpostaviti da se Glorfindel, verovatno u nekoj maloj grupi, a verovatnije još sam, spustio sa Gandalfom, odnosno Olorinom, oko 1000. godine 3. doba. Ova pretpostavka može da zaista objasni posebnu auru moći koja je postojala oko Glorfindela, zbog koje je kralj veštac utekao od njega, iako niko od ostalih, kao ni sam kralj Eärnur, premda srčani, nisu bili dovoljno hrabri da uprave njihove konje da se suoče sa njim. To je citat, odnosno on se poziva na dodatak A iz Gospodara prstenova, koji je 331. strana u Return of the King. To su engleska izdanja
i to se misli na bitku kod Fornosta. Nešto kasnije ću da se vratim na taj deo kada dođemo do bitnog dela u eseju. Ovo je čisto bio kao uvod, jer kaže dalje, možemo stoga s razlogom pretpostaviti da je Glorfindel, nakon što su njegovi gresi oprošteni ili je njegov udeo u pobuni Noldora zaboravljen, pušten iz Mandosovih dvora i ponovo postao ono što je bio, ali je ostao u blagoslovenom kraljevstvu. Jer Gondolin je bio uništen i svi ili većina njegovog roda je bilo pobijeno. Možemo dakle razumeti zbog čega se njegova pojava činila toliko moćnom, gotovo anđelskom. Jer on je povratio neukaljenu nevinost prvorođenih i nastavio da živi sa onim vilenjacima koji se nikad nisu pobunili i sa majarima još mnogo vekova. Od poslednjih godina prvog doba, kroz čitavo drugo doba do kraja prvog milenijuma trećeg doba, dakle onih 1000 godina, pre nego što se vratio na srednju zemlju. Sigurno je dakle da se u Valinoru pre toga sprijateljio sa Olorinom. Očigledno je da on bio eldar visokog i plemenitog duha i može se pretpostaviti da je, iako je napustio Valinor sa Turgonovom vojskom i tako dobio zabranu povratka, on to učinio van svoje volje, zbog srodstva sa Turgonom i zbog odanosti njemu, a nije imao udela u bratoubilačkom boju kod Alkvalondea. To dakle tvrdi drugi esej. Sad, pre nego što krene tekst do drugog eseja, Kristofer naravno opet pravi jedan uvod gde kaže esej Glorfindel 2 je rukopis na 5 strana koji nesumnjivo prati prvi deo, ali ne u celosti. I neki komad papira na koji je moj otac u brzini zapisao neke ideje umetnuti između ova dva rukopisa, budući da je rekao da je sigurno da je Glorfindel došao sa Gandalfom. Izgleda da je on ipak poslat za vreme katastrofe u drugom dobu, kada je Sauron poharao Eriador kako bi pomagao Elrondu i da je, iako to nije zabeleženo u letopisima Sauronovog poraza, odigrao značajnu i herojsku ulogu u tom ratu. Na kraju ove zabeleške napisao je Numenorski brodovi, ukazujući najverovatnije na način kako je Glorfindel verovatno prešao Veliko more. Kaže dalje, sad kako ide taj esej koji je na nekih 5 strana, Glorfindel je ostao u Blaženom kraljevstvu i to pre svega i bez sumnje po sopstvenom izboru. Gondolin je uništen i čitav je njegov rod pogubljen i svi su i dalje bili u dvoranama čekanja gde živi nemaju pristupa. Ali njegov drugi boravak tokom poslednjih godina prvog doba i veći deo drugog doba bez sumnje je bio u skladu sa onim što je Manve isplanirao. Kada se onda Glorfindel vratio na srednju zemlju? To se najverovatnije desilo na kraju drugog doba, pre nego što se svet izmenio i pre potapanja Numenora, nakon čega nijedno otelotvoreno stvorenje, bilo čovekolikog ili nekog nižeg oblika, nije moglo više da se vrati iz blagoslovenog kraljevstva koje je uklonjeno iz krugova sveta. To je učinjeno prema Eruovoj zapovesti. Iako će na kraju trećeg doba, kada Eru proklamovao da će nastupiti vladavina ljudi, Manve moći da od Erua dobije dopust da u ovom slučaju napravi izuzetak i da Glorfindela pošalje na srednju zemlju, to ipak deluje malo verovatno, da je baš Glorfindel toliko moćan i značajan. Sad, evo tog ključnog dela koji je Kristofer pominjao da se jedan tekst nastavlja na drugi u tesnoj vezi i da se oni preklapaju i dopunjuju. Kaže se, zapravo drugi tekst je maltene isti kao prvi, međutim postoje neke ključne razlike i evo ih ovde, to sam podvukao. U prvom delu se kaže on je ostao u blagoslovenom kraljevstvu, dok u drugom delu se kaže on je ostao u blagoslovenom kraljevstvu po sopstvenom izboru. Tu se sad vraćamo na deo koji sam objašnjavao u videu o vilenjacima, kada sam pominjao o reinkarnaciji njihove duše, odnosno Hrondo i Fea, telo i duša vilenjačka, gde se kaže da vilenjaci mogu da se vrate u pređašnje telo ili u novo telo, kada nemaju pojam više o prethodnom životu, dakle to su vilenjačka deca nova. Prava reinkarnacija je zapravo povratak u ovo prvobitno telo i to određuje Mandos kada ih pusti iz dvorova i nakon toga im Manve dodeljuje da oni mogu da se vrate. A oni mogu da se vrate na srednju zemlju ili ako im se naredi ili po sopstvenoj volji.
ovde je sad Tolkien napomenuo da je Glorfindel nije se vratio na Srednju zemlju, već je po sopstvenoj volji ostao u Valinoru. Dalje, kako kažu u eseju, na osnovu toga, stoga mi možemo da u najboljem slučaju pretpostavimo da se Glorfindel vratio za vreme drugog doba, pre nego što se senka nadvila nad Numenorom i dok su Numenorejci bili dočekani s dobrodošlicom od strane Eldara kao moćni saveznici. Njegov povratak je verovatno imao za cilj podršku Gilgalasu i Elrondu kada su primetili narastajuće zlo od Sauronovih nakana. To se verovatno desilo u ranim 1200. godinama drugog doba kada se Sauron lično pojavio u Lindonu i pokušao da obmane Gilgalada, ali odbijen i oteran. Ali moguće je da se to možda zbilo i u kasnim 1600. godinama, u godinama užasa, kada je završena izgradnja Barad-dura, a Celebrimbor postao konačno svestan zamke u koju je upao. Jer, iako je zastrašen tokom 1200. godina, Gilgalad se i dalje osjećao snažnim i sposobnim da se prema Sauronu odnosi s prezirom, a u 1600. godinama je postalo jasno da je rat sa Sauronom, koji se već bio obznanio kao mračni gospodar, neizbežan. Dakle, evo konačnog odgovora. To je ono što smo, što je zapravo rešilo pitanje kada se on vratio. Zasigurno je, kao što je ovaj drugi esej potvrdio, da je to bilo u ranom drugom dobu, zato što kasnije, kao što sam pomenuo na nekoliko prethodnih slajdova, kada se svet izmenio i kada se Valinor sakrio definitivno i kada je Numenor potopljen, nije više bilo dozvoljeno po Eurovoj zapovesti da se i jedno biće vrati na Srednju zemlju, da se reinkarnira. Dakle, eto odgovora definitivno da se Glorfindel vratio na Srednju zemlju u drugom dobu i to negde dakle u 1200. ili 1600. godinama drugog doba, kada je Sauron počeo sve više i više da jača. Sad već ulazimo u treće doba i prvi njegov udeo gde se pominje, to je u dodacima u Gospodaru prstenova i to je kod bitke za Fornost, odnosno kada je Severno kraljevstvo razjedinjeno i kada je Veštec kralj uništio, dakle, Arnor. Ona se odigrala 1975. godine trećeg doba, kada je on krenuo posle Arnora da napada i Gondor. I oni su se, naravno, poslednji kralj Gondora, Eärnur, se sukobio zajedno sa Glorfindelom i njegovom vojskom sa kraljem Vešcem. I ovde sad dolazimo do jednog ključnog dela koji će vrlo odrediti kasniju sudbinu kralja Vešca, onom čuvenom rečenicom koju su u filmu naopako preneli, kada se Eowyn sa njim sukobili. Kada je on rekao "No living man may hinder me", a ona skinula svoj šlem i rekla "But I am no living man". Ovde dolazimo upravo do objašnjenja odakle ta kob kralja Vešca, i ovo je iz tog dela, iz dodatka Gospodara prstenova, kaže: "Onda se kralj Veštac zacereka i niko koga ču ne moga da ikad više zaboravi užas tog krika. Ali Glorfindel uzjaka svoga belca, a kralj Veštac sred tog smeha dade se u beg i zađe u senke, jer noć se spustila na boljno polje i njega nestade i niko ne vide kuda je otišao. Eärnur se vrati nazad, ali Glorfindel gledajući u narastajući mrak reče: Ne goni ga, neće se taj više vraćati u ove zemlje. Daleko tamo leži kob njegova i neće ga muška ruka pogubiti." Ove reči mnogi zapamtiše, ali Eärnur se rasade i želevši jedino da se zbog ove sramote osveti. I eto, otprilike Glorfindel je predskazao smrt kralja Vešca, da zapravo neće umreti od muške ruke, već eto, ovde je sad igra rečima zato što u engleskom man je i čovek i muškarac, tako da zbog toga je zbunjujuće možda kada se prebacuje, mada i kod nas do nekih 50. godina, možda i 60. 20. veka se govorilo žena i čovek. Dakle, ispada da žena nije čovek, a da je čovek muškarac, u stvari na to se mislilo, tako da zbog toga sva ta zbrka. Elem, da se vratimo dalje. Glorfindel se u Gospodaru prstenova pojavljuje u Rivendelu.
i prvi opis njegov kaže ovako: Glorfindel beše visok i stasit, njegova kosa od sjajnog zlata, njegovo lice lepo i mlado i neustrašivo i radosti puno. Njegove oči behu sjajne i bistre, a njegov glas poput muzike. Na njegovom se čelu mudrost oslikavala, a na njegovim rukama snaga. Ne beše li to Glorfindel onda? Da, video si ga na kratko na suprotnoj strani. Jedan je od najmoćnijih među prvorođenima, gospodar kuće Prinčeva. To su odgovorili Frodu kada je pitao da li je zapravo njega video u senkama između drveća. I evo kako se on ukazao na onom gazu Brujnen, kada je zapravo pomogao Frodu od crnih jahača. Zapravo to je u filmu naravno izbačeno potpuno i Arwen je zapravo intervenisala, što je blasfemija, eto da kažemo. Evo kako su ga oni videli. Ono im Hobbitit zapravo, kada je on odaslat iz Rivendela da ih zapravo presretni, da im pomogne da nađu put do Rivendela. Onda im u vidokrug stupi belac, svetlucajući među senkama, galopirajući u hitnji. U sumraku mu griva svetlucala i blještala kao draguljima ili zvezdama posuta. Jahačevo grtač viorio se za njim, a njegovo kapuljača bi zabačena. Njegova zlatna kosa rasipala se svetleći u vihoru njegove brzine. Frodu se učinilo da svetlosti sijava kroz odeždu i telo jahača kao da su od tananog vela. I kada mu je, dakle, kada su se konačno sreli, on mu je dao svog konja Asfalta da uzjaše. I to je ovaj deo. Treba mojeg konja da zajašeš, reče Glorfindel. Skratit ću dizginu do sedla i moraš se pričvrstiti u sedlu kako znaš, ali ne plaši se. Moj konj ne bi dopustio da mu jahač ispadne iz sedla. Njegov je kas lagan i nežan i čak i da oseti opasnost, odneće ti takvom brzinom koju ni crni konji neprijatelja ne mogu da se mere. I evo scene kada je naslutio dolazak zapravo crnih jahača, da im se obraća: bežite, neprijatelj je pred nama. I to je zapravo ova scena koja je toliko veličanstvena, koja je naravno u filmu oskrnavljena i izbačena, kao i još mnogo toga. I najvažniji deo jeste da je zapravo u poglavlju Many Meetings, odnosno mnogobrojni susreti, i Elrondovo veće opisuje takođe ne samo položaj gde je Glorfindel bio u Elrondovom veću, već i njegovo vrlo živo učešće. I to su ova dva dela, gde u prvom ovom pasusu kaže: Elrond beše tamo i nekolicina drugih su sedeli u tišini oko njega. Frodo je video Glorfindela i Gloina i u uglu beše Strider koji je sedeo, ogrnut ponovo onom svojim starom od puta isrušenom odeždom. Elrond naloži Frodu da sedne pored njega kako bi ga predstavio društvu. I pored Glorfindela bilo je još nekoliko drugih iz Elrondovog veća, među kojima je Erestor bio vožd, i uz njega beše i Galdor, vilenjak iz Sivih luka, koji je došao po zadatku koji mu je Círdan brodograditelj poverio. I sad oni većaju tu o svim mogućnostima kako da unište prsten. Između ostalog pomenju mogućnost da se on da Tomu Bombadilu, ali odustio od toga zato što Tom Bombadil bi, ne mareći za prsten, jednostavno bi ga zaturio negde i tako bi se izgubio. I u jednom momentu Glorfindel se oglašava i kaže ovako: još su dve stvari ostale da pokušamo, da ga pošaljemo preko mora ili da ga uništimo. I dalje se nastavlja: bacimo ga u dubine i obistinimo tako Sarumanove laži, jer jasno je da je on na krivom putu, pa neka i član veća. Znao je da prsten nije izgubljen zauvek, ali je želeo da nas navede da na to pomislimo, i je počeo da ga priželjkuje samo za sebe. Ali često laži i istinu kriju, u moru će biti na sigurno. Dakle, on predlaže da se prsten baci u vodu ili da se uništi, što će na kraju biti konačan ishod. Dakle, Elrond će pitati ko će da se usudi da
prsten odnese u planinu usode da ga uništi i onda znamo kako se priča dalje odvija. I ovo je jedna od prelepih prikaza Froda koji jaše na asfaltu, a što je rad akademskog slikara Donata Giancole, odnosno ovo je ulje na platnu. I otprilike time sam hteo da zaokružim priču o Glorfindelu, dakle odgovorili smo na pitanje kroz naravno nemoguće je bilo to ići lakim putem, već kroz silno obrazloženja, dakle pitanje kada je Glorfindel reinkarniran, to je definitivno drugo doba, kada je završen Barad-dûr i kada se Sauron uzdigao u moći, pošto kao što smo rekli, Eurovom proklamacijom nije moglo da se u trećem dobu, kako je Tolkien u prvom eseju napisao, to je bilo nemoguće da se reinkarnira u tom trenutku zato što ništa živo nije moglo da se vrati na zemlju nakon Eurove proklamacije kada je Númenor potopljen i kada je Valinor sakriven. Eto, nadam se da sam razrešio dileme, makar i na ovako malo suvoparni način, jer zaista nije bilo drugog načina, pošto kao što sam rekao uopšte nema ilustracija i nije bilo mogućnosti da ovo nikako drugačije prikažem nego na ovaj način da izanaliziramo, dakle, prvi, drugi esej. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, nedoumice, imate neke predloge, to sve možete da mi ostavite u komentarima ili na Instagramu barbatus.kalus. I do sledećeg videa, veliki pozdrav vama i vašima.